Pozdrav legende moje drage, evo ponovo se vraćamo i snimamo za serijal Pat Karelije Slims. Rima je moja naravno totalno ludilo, a i dobri vicevi. Ali pre nego što počnemo zamolio bih zapratite me na društvenim mrežama legende moje, bacite sub na ovaj kanal, a također bacite sub i na moj LP Fun and Games. Možda krenemo sa ludilom drugari. Pa kaže ovako, Pat Karelije Slims balkansko jedenje. Ogladneo sam i mora tako se zove klip. Jegnjići i prsići, to je rana za mladići i od njih rastu glavići. Ruska urnebes i salata mimoza osveže uzme sište kao hladna boza. Onda su tu i crni i bele luka da razgale dušu i usmrde gušu. A kako bi mi na Balkanu bez sarme i pasulja, ma samo da Balkanac u guzicu nagura da ima da se mulja. Čorbica od brokoli je zdrava, ali od nju se karijes dobiva i posle naša zubna gleđi neće da uživa. A sirenje samo da je od ovcu i onako stari prevreo i vremenom i stomak postaje debeo, jebi ga. Al šta ću kad volim mrstačko jedenje i uvek svome želucu izazovem jako vrenje. Pihtije također drugari sa što više mesa, a manje hrskavicu i da su stegnute i hladne i nema bate nikad guzice da nam budu gladne. A rebarca suva kao prilog uvek uz kuvana jela dobro dođu i također kroz creva i govna uvek lako skliznu i prođu. Tako mi frendovi moji kad se na gladan stomak piše rima i oči su gladne, a u želucu prava oseka i plima. I kako pre toliko jedenja da ne padne i neka rakija, a posle ždranja obilato roze vino želudac da umija. Još i sa skiselu vodicu i to je taj rad jebem li mu klicu. Sa skilažu i holesteroli ne stojim dobro, ali neka se samo dobro krka moj pobro. I jebi ga onaj moj čuveni, osta tuga u srcu golema, dok sve ovo izjem, men mi se pridrema. Ultra work friendovi moji, i naravno u duhu ovog klipa za serijal Pat Karelije Slims nastavljamo mnogo glupi i kratki vicevi. Pa kaže ovako, kaže koje su bile posljednje reči Sneška Belića? Ujebem ti sunce. Kaže, nakon razornog zemljotresa velikog onako, odmah je počelo raščišćavanje ruševina u potrazi za preživjelim ljudima. Nakon ono više satne potrage spasioci pronalaze preživjelo kako sedi na WC šolji i drži se za kanap od vodokotlića. Kad je vidio spasioce on onako uplašenim i plačnim glasom povika: ljudi, verujte, ja ništa nisam uradio, verujte mi, samo sam povukao vodu i odjednom je sve počelo da se ruši. Koliko glupo, znači, kada sede dve sove na grani tek će jedna hu, a druga će na to: ma plaši ti svoju babu pička ti materina. Kaže, zašto Dino rađa kad je Goran Karan? I sad pita devojka prijateljicu svoju: vidim, imaš novog dečka buildera, ono pravi mačo tip, faca. Nego kakav je kao muškarac, da te pitam? Pa kaže, kao moj laptop, a ti znaš kakav je. Odlična grafika, ali slaba baterija. Kaže ljubav: dragi, da li me voliš? Da, draga, odgovara on. Hoćemo li se venčati, dragi? Nemoj sad da skrećeš teme, draga. I to je bilo to, frendovi moji, za serijal Pat Karelije Slims iz ovaj klip balkansko jedenje. Ogladne smo, nadam se da vam se dopalo. Prijatno vam klopa, ja vam želim svako dobro i sve najbolje i gledamo se vrlo skoro u sljedećem klipu. Pozdrav legende moje, zapratite me i na Trovu, moj kanal je Trubaduri i lupite sub na ovaj kanal. Hvala, živi bili i gledamo se. Ćao s legende!